Urabeho, urabeho Sadeke. Iyi ni polisi y'u Rwanda aho irimo iherekeje yesikotinze Sadeke Samidia hasi. Izi ni imodoka za Afurika y'Epfo. Izi ngizi ni za zindi ni imodoka Afurika y'Epfo yikorera ubwayo. Urabeho Sadeke. Dore izi ni imodoka zikoreye intwaro kabuhariwe. Iyi ngiyi ni military police cyangwa se urabona ubwo ubwato bw'intambara bwa Sadeke. Dore iki ni ikimodoka gihetse urabeho we. Iyi ni Sadeke aho irambitse cyangwa se ifashije hasi misiyo yayizanye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikaba ifashe umwanzuro wo gutaha. Ariko mbere yuko twinjira mu mitahire cyangwa se mu gutaha kwa Sadeke, reka tubanze turebe ese Sadeke yesanzite mu maboko ya M23. Sadeke yisanzite mu maboko ya M23. Byagenze gute? Niki cyari cyabaye? Ubwo umutwe wa M23 weguraga intwaro urimo rwanirira uburenganzira bwabo, urimo rwanirira uburenganzira bw'ababyeyi babo bahejejwe ishyanga, bazira uko bavutse, barimo barwanira kugira ngo bigobotore akarengane bakorerwaga na bene wabo b'abakongomani babaziza ururimi rw'ikinyarwanda kandi atari bo babigizemo uruhare. Ubwo rero M23 yeguraga intwaro, leta ya Kongo habayemo ko yitabaza imbaraga za gisirikare. FARDC ihangana na M23 birayinanira. Biyinaniye yigira inama yo kunga amaboko na FDLR. Ifata FARDC yongeramo imbaraga za FDLR, nabo baraza bahangana n'umutwe wa M23, ariko ntibyatanga umusaruro. Babonye bidatanze umusaruro, bigira inama yo kunga amaboko cyangwa se gushaka abafatanyabikorwa, imbaraga ziturutse akimuhana, bitabaza abarundi. Noneho abarundi bakaba bari mu mutwe wa EAC, aho EAC yari ino ntambara igitangira, aho yaje gushaka amahoro ihagarara hagati ya FARDC na M23, ndetse uduce M23 yari yarafashe ituvamo, EAC tujyamo kugira ngo babungabunga amahoro muri kariya gace. Byaje kurangira rero Burundi bwikuye muri EAC, bwo nubwo ngo bujya gufasha leta ya Kongo kurwanya umutwe wa M23. Ubwo rero abarundi bikuraga cyangwa basohokaga muri EAC, nubwo ngo habayemo gufatanya kw'imitwe igera kuri 3. Habayemo Uburundi, ingabo z'igihugu za FARDC ndetse n'umutwe wa FDLR. Bikandaho birananirana. Bibananiye biba ngombwa ko bitabaza imitwe yindi yarwaniriraga uburenganzira bwabo ndetse no gusahura no gucukura amabuye, ndetse iyobowe na bamwe mu bakongomani. Bafatamo abawazarendo, Mayimayi, Nyatura n'indi mitwe. Bafatamo imitwe isa nkaho ifite imbaraga, babunga ku gisirikare cya FARDC n'u Burundi ndetse na bano bawazarendo, bakora umutwe wabo kugira ngo barwanye umutwe wa M23 bavuga ko ufashwa n'u Rwanda. Iyi mitwe nk'uko igera kuri ingahe
yose iraza ikubita kuri M23 birananirana. Binaniranye rero habamo noneho politiki yo kuvuga ngo noneho reka dushake ibihugu by'ibihangange biza, dore ko bari bafite n'amateka agiye kwisubiramo ko M23 n'ubundi mbere yari yarashenywe na SADC. Begera SADC, leta ya Kongo ibasaba ubufasha. SADC ubwo urumva nawe urabyumva, bahawe agafaranga gatubuka. Ariko mbere yuko ngera kuri SADC, reka nsubire inyuma gato. Ahubwo mbere yo guhamagara SADC, ubwo leta ya Kongo ndetse n'abacurabwenge bayo baricaye batekereza ku bacancuro ba Romania. Baravuga bati abacancuro barwanya intambara nyinshi, barwanya ahantu hakomeye, barwanya mu bihugu bitandukanye, bafite tekinike na strategy zo kuba bafite ubushobozi bwo kurandura uyu mutwe wa M23. Mu guhamagara rero aba bacancuro ba Romania ndetse n'ibindi bihugu bigize uyu mutwe uraza wiyunga kuri FRDC, wiyunga ku Barundi, wiyunga ku Wazalendo, wiyunga kuri Mai Mai Nyatura. Nuvuga ngo bose bakubita kuri M23 birananirana, biranga ngo byange. Habamo ko noneho bagiye kwitabaza amahanga, dore ko bari bitabaje abacancuro, bari bizeye nukuvuga ngo M23 ibakoramo akazi gakomeye, ibahindamo ubudehe, ibakoramo umusiri. Hanyuma berekeza rero amaso muri SADC kugira ngo SADC ize yongere yandika amateka nk'ayo yari yarigeze yandika mbere. Nguko ukuntu SADC rero yisanze mu maboko ya M23. Hatangajwe byinshi ko baje kurasa umwanzi, baje gusenya uyu mutwe wa M23, bakagerekaho n'undi mwanzi. Ariko nukuvuga ngo ntibyabahiriye. Ahubwo wakibaza ngo M23 ni basirikare bwoko ki, bangana iki, bafite iyihe myitozo, bafite imyitozo ingana iki, aho babasha guhangana na FRDC igisirikare cya leta bakakinesha, bagafata abasirikare b'Abarundi igisirikare cya leta bakakinesha, bagafata Wazalendo ndetse na Mai Mai bakabanesha, bagafata abacancuro babigize umwuga bakabanesha. Hanyuma rero hivangamo na SADC. SADC ije gufasha iyi mitwe. SADC ngo ihagereye yahise yangaje urugamba na strategy, uburyo bw'imirwanire burahinduka. Noneho batangira gukoresha abasirikare bo hasi n'indege, ndetse bakoresha n'amadrone, bakoresha ndetse n'uburyo bw'ikoranabuhanga ngo bakandagire ku mutwe wa M23 birananirana. Hanyuma rero igihe cyo gufata Goma bisanze bari mu maboko ya M23. Mbibutse neza ubwo bafataga uyu mutwe, ubwo izi ngabo navuze SADC, FRDC, FDLR, Abarundi, Wazalendo, Mai Mai, n'abacancuro ba Romania, ubwo berekezaga umunwa w'imbunda i Kigali, barimo bashaka gusenya Kigali na Rubavu. Ariko bagasanga ingabo RDF ziri maso, ibisasu zikabisamira mu kirere. Nukuvuga ngo umwe mu basirikare yemeye kuzamura idarapo ry'umweru kugira ngo ingabo RDF ze kubarasa zitabarimbura, kuko habayemo kwirwanaho. Bazamuye idarapo rero ry'umweru, nibwo habayemo agahenge ko kubaduhorera, ariko imbaga y'abantu yari yahatikiriye. Nyuma yaho rero dore ko baje bavuga ngo baje gusenya uyu mutwe wa M23, ikibuga cya Goma cyarangiritse. Twabonye rero bakora amasezerano ejo bundi ko y'ubufatanye hagati ya M23 ndetse na SADC kugira ngo basane ikimbuga bazanakinyiraho bataha. Haje rero kugira gutya kubera bari baracumbikiye Wazalendo na Mai Mai, bagaba igitero mu mujyi wa Goma. Amasezerano yose babacishijemo ikaramu. Izi ngabo rero nizo murimo mubona noneho zirimo zitahareba. SADC nuvuga ngo ibikoresho kabuhariwe, ibikoresho karundura,
byananiwe kurasa M23. Ibi bikoresho mubona byananiwe kurasa M23. M23 ni bantu ki? M23 bitwaje iki? M23 bafite iki gituma bananira iyi mitwe yose? Reka nyisubiremo. Nuko ngo bananiye SADC, bananira FRDC, bananira FDLR, bananira abarundi, bananira Wazalendo na Maimai Nyatura, bananira abacancuro babingiza umwuga ba Romania. None dore SADC iratashye n'ibikoresho karundura.